Yesus menolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau kamu luput, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Yesus sahabat. Ya, sonong tatuang kumada dinensanan. Puji Tuhan tu anu takod kapagyampay kagut tatuang lubayin no. Ikalan sanan dot olonus na dalo piramutan do di page Dusun Ministry nagi ho di Aswaw channel YouTube nga kailan mo ti matay lo di YouTube bilad tu itinapalain nga point nga puti lo di page Dusun Ministry apatay na pun dati no sumuang kau nakaagog Okay, hata ko pakatilang busom kanang misis at akad isong sambayang. Kinarhingan asundo isong kerajaan sorga, kung si kau natatuang iti, tukaan makagwi haidat kapag isiso maya do panambarasan net berasno iswang berasa dusun, kung si kau nagi mantadot nunu na poit embulayan dahil tatuang lubayan no, nga tumbayan na manahak dot kagiratan ay kain sama kandahay kumadya. Umpeng ka kuno gi polang busiti panambarasan nga anu-anul kasi ribawon do ginawo gisom dot inupay kalambus ko nga kapiyantak kasarig di karohyan. Tinasambayang dahi isong rantuhan Yesus. Amen. Miya galidit sumukot dihot tatalanan kubay na minangakan gyad kun salam di tenu bo. Ilo matudi na kausa ilo nga yadit ay bada kapiyo bo. Okay, tatuang pabay no. Tadaw ko onom na tulan ko turo 6 hari bulan 7. Kamuyan na pohom ay nakatalib to ko no pinta nga o taon 2,000 hom 2 na padam talo. Nakatalib na apin na pinta nga. Kamuyan dat iti pa maalaid ka piti san taon iti. 6 hari bulan na bainom. 2 panah padam misa tadam ay iti tulan ko turo. Andia. Harunay tumangkabod pwede nagampot o gampoton harunay tumangkabod to lumanot-lanot maditi tumuo na di pukulan aruhay naman di pukulanam hindi okay ino pwede tatuang kanihab nga ay minangimbulay takod karait di Ahitofel hinggan na ilan dati dat isiyo na pati nga iso kamantad didit tambalut katumbayaan nagi osomok umadi Raja Daud nga ilan dati dat mantad dat kasindualan di siyo harat dendam bisyo haram marim karimba iginawo kapurimandat aman pusoho tinanud di siyo ginawo daw irina di dat kinasunsudan na pa di siyo nga minay di siyo gis
nunuh nang kukakuan di situ minegis na kita dati dat isi ano po nga di ino po boras di siya nga amo di Absalom tinanud. Okay. Ino po minamonsod ino po boras di Ahitofel nga adi Raja Absalom tinanud. Nga ako ni katulon da suway sangulo ni kadaw katumbayaan ni Raja Daud. Pinungaranan dat Husay. Kono ko Husay. Ihusay ka daw tinga sangulo lagi katumbayaan di siyo. Ikamoen dati orang lama kabolat tilo gi. Pengkuroh nang kuot pinaburu di Husay hingga isya na patinga papakita dat milad katumbayaan it aiso nohot apiduh ginawo di Raja Daud dat atumbayaan ka amo kumadi Husay. Okay. Jadi tatuang na padit tibay na nga itinapot panambarasan dati nga lobi ko monginsaw mo kiti kamoyon dat piyambalutan. Piyambalutan dat ay iati sebagai tulun sa pitulun. Haratit saritad iwi ng saywonsoy, sarita dongeng, hingga itinapod dua tulun na mayang balut, iti kamulakan nga minimpanaw di hilod di Sandapuro. Sayra na pa din nakarikat tilad hirid kasuanggi kapuruan nga to haradi bohuang. Haradi bohuang got ay natukamaan diolo, nabantalan diolo. Hingga pa din piyahaw na di minanangkus. Nunuhot ay nasaraw diolo, sumalakay di kayo. Nga atutunan na di ka piya sarita dunging. Sumalakay kayo hingga di ta kasalakay kayo bohuang ay. Mimilah pada adid singa kako bohuang. Bohuang po misa kasalakay kayo. Salakay numutik kayo iti dua tulun. Nga iti na po di tisa nga kasalakay. Kaindakod di siya to agagas giatinan. Agahuy. Di ilano murang kigang ka mo nga agahuy la. Agagas. Nga iti na po di tisa to alamu. Alamu di kano sumalakoy. To kumpeng kuro na diti kamatu. Nga haro matuno norong-orong audit iti obuto diti iti talamu dat mimpatay-patay no po nga anda di bohuang man akano ka. To kamlatan nakati talamu-lamu iti pimpatay-patay no. Pari kat nakadibohuang hirim pintutuk nakadidit alamu-lamu idi obutod-butod ngon pinsing uday natituros mangaraw-karaw iwa kaday bohuang hindi ba mangilad miyaw kamo. Oy nga hita dong mata talingo hitid liyaw ang pamanaw nakadibohuang. Sayrad na kita dit it agagas itagahwid hini bohuang lintuhon na di siya di. Di talamu nga tinumungag. Kinukurah ko di bohuang di tinuka di bohuang kasi minuhatom. Nuka di sinumimbar. Nuka di alamu-lamud sinumimbar. Kana po di bohuang nga kada na ambalut ti tulun dat sa tiya kumadia. Iri kagadi boros si bohuang kumadi siyo. Jadi iti piya bohuang nga koy lohi dat ay kada na ambalut ti tulun dat sa tiya kumadati. Itambalut dat
antakan osonong ikasanangan det hino mentok dati antakan napod ikasusan ikaboling kahangan hino. Jadi bilin napod di bohuang nga kada ambalut titulun namanya galid di ka. Bohuang jadi nga koilo ya kagadi dia ngayot prinsip do yung balutan. Ingkakan igang anak at sinusuyan di tuinon sa dati totoo ngubay no. Muntok di Raja Daud, ihusay sa ngulo ni Tambalut, ikatumbayaan di siyo. Paingkuroh nangkud ay paingkuroh nang kukakitanan dat ihusay, paingkuroh ihusay pinapaintalang kumadi Raja Daud dat isiyo na pa nga milok katumbayaan, papatudok ka isiyo na pa nga Tambalut di hino, ikasanangan teko ikasusan Raja Daud. Tumandud na po ay sinuratan na panambarasan dati nga kita dati isuanggot 2 Samuel buk kahapodam 5 ayat katalun hapadam 2 hom gisambot talun hapadam 3. Manta ka papagulo no ilo. 2 Samuel buk kahapodam 5 ayat talun hapadam 2. Manta ka na paterjemahan bebas sa hilo. Saira na po nakari ko tidak dahirit timpak ikinayon na da inapay tangawlun nga tumungo kasumamba kumakin rohingan karikot na di husay tulun da arki daminay rapaw di siyo miyampay inapay panampakay di siyo nga nangarandang miyampay nagitana dahitid sakay tulo daw. Ayat katalon na belum talo. Poboros na di daw kumadaw. Sakira na po mampay ko doho nga osili ko no kagaton kumadoho. Nga sakira nagi gumuli ka dihila kota moboros kumadi Absalom. Iho na pati nga hamba no raja mantad pod itapa no tumungkos sa gisambo iya da bahino. Miagal na pun dadi nga kanuhkod moy papatangkid membatalkan nasihat di Ahitofel demi montok doho. Ako ninangku ko miyampay na po dia dahilo nga Zadok Abiatar imam-imamid nunu na pun di orang ngaunod isuanggat istana raja nga man polombuso kumadi Zadok Abiatar imam-imamid Hondo mo na hilo na po nga miyampay ka diolo nagi kedua tanak diolo Ahimas tanak di Zadok Yonatan tanak di Abiatar miyampay piolitan diolo mano poromuto kumadoho nununo poy orang ngauno dahilo karikot na di Husay Tambalut di Daud di Yerusalem kopion antakan po nga Absalom mo po sinumuang dat hirikota ID. Okay. Jadi pinaw kita dahiti dat Husay na po nga sangulo na Tambalut sangulo nagi tulun dat manahakot nasihat kumadi Raja Daud nakita dati kasatiaan di siyo dahinggo na pay raja nga isiyo nga hino dado hiri mantad ko katumbayaan di Raja Daud di Husay iri na did sinuho di siya gumuli dahil kota mangintang ko pa yung kukura kantakan dahiri papasunod nagi papalapur kumadi Raja Daud dat nunu kantakan dat katumboyo dahirin istana
pemerintahan di Absalom. Iso kaguhot tugas sa pinatahak di Raja Daud nga moy no jadi keretan ilet yun moy pamisok kidi tamodon di Ahitofel it kapientok do korohyan da kinorohingan. Saira na pud kita datid miya galilo nga ay singud-singud na di Raja Daud dat i Ahitofel no po nga popoburu dat sonong iri pagid mantado katumbayaan di Raja Daud kumadi Husay numandi siya po todo gumuli ka na gid hilad istana asilihin dad nukad istilah to kad dindo mata-mata ka irin dahit mongilo monaluku dat ay aku kuri kantakan hari di istana. Yeah. Jadi nununang ko dihot ino pwede kanihab nga nailandati dat i Ahitofel no pa nga minay kiros. Ginumis siyo gisang manapatay. Nunuh nang kugyadi kapiyo boros di Husay gisembot miagal di kapiyo di kasindualan dat napurimanan di Ahitofel. O kono sindualan nga gisem mominay ngay gis. Isuang dat 2 Samuel wadam turu hiti na datit boros di Ahitofel kumadi Absalom. Paboros ni Ahitofel kumadi Absalom mayo ko pabanaro da mamili dat hopadam 2,000 tulun. Mayo ko pa magusa di Daud da tatuang idi. Ngon ko si Ropoho antakan da ohuyan olomo kasamang daw. Popoti gagang di siyo miyampay insana ni rayat dat ihinad manutano daw isiya no puna nga magidu kano hakunda dat mamatay siya ka di Ahitofel. Paing kakuna da mangigit tambuli insana ni rayat idi kumadia miagal no podando dit ay pengantin tanduk do gumuli di kumadi sao daw. Jadi iya no pa nga magihumbat iso no hot pinuho bo nyawa ina pay rayat nga salamat ay setengah patay. Ina pa dihit ay boros di Ahitofel nga nakunan na di Absalom. Buli pakai ti pendapat nu kamatusyo. Kaman pa di tampinay nga mantad ka ilat hopadam 2,000 tulun dat igitan di Ahitofel amoy nanda pamagusa di Raja Daud saira da gusawon maguriasan Raja Daud ngon ni siya ngon siya patayo ando kapamatay dit i rayat ta susuway iya dihit rancangan di Ahitofel kunan ni di Absalom iya dit masuk akal gihati ka tu sera na pundog gusawon nga maguriasan na tulo magidu atulunom sangulon nando ngayon patayo nga halip ya may galidi nakunan na dadi Absalom nagi insana ni wawayo on it tua-tua Israel nga kadi di Absalom lohawa ihusay tulun da arkid di moy dat pakinongohon toko nunuhiman di siya paboroso sira na pa rin numikati husay kumadi Absalom boros di Absalom kumadi siya paingkamati boros di Ahitofel hari nang kudot mandati tanu doi nasihat Daud di
Sakirad amo may palambuso kadi Absalom. Ang paboras na di husay kumadi Absalom, ihat ta pinatahak di Ahitofel, di bahino nga amo osonong kasyo. Boras di husay, kay lokay dat inapay tapa no, itulon-tulon di siya nga to kung masasangod mo ti lodi ka. Susumangod. Yalo na pati nga tempo dondo orwo la ginawo miagal po di bohuang nga natagakan na tanak ka hilapadang kago nga inapay tapa no dim sa ngulo na saujor ko piyo prajurit sejati ay siya popologos sa inapay rayat daw nga kodop tumbayan to ko dondo na pa nga payli sa kilod idi